Hakamit badum ngayo tiamar way ngaklempoi perkan ngan pos new endang alayo tia hangtang pos new ya itei babriu ba iwan kersiu hangta halamar way ngaklem perkan badai pen ban puri blay ban pen yap ma dia ngada shisha ngakendit kensan ngaklem poi perkan haka jingka dum tliu jong ki khmat hang tanga persyang bantare rumah ngayo bat kensan nakakti jongka hang taklem modur ngaklem da perkat badai ipuri blay bawan pen yamat yang ada shisha tang si pang hang ta kawan kajing syai ngam lap yo isu kala sujar ngai ngala pen sao dong hang ta marway ngayo iken san dei puri blay ngaklem lap modur ngaklem lap perkan hang dalam marway kiba pen yamat yang ada shisha hang tangala pen ya idur jongka idur kemarin idei kumba ijonga endang ngala kamnum ngala doladan da idur kemat bab habriu yang ngai pelan hang tangala pen ya idur jongka idur kemat idei kumba ijonga endang ngala kedup ngala doya da idur kemat bakmen bapu samriki ngaklem lap modur ngaklem lap perkat badai pen banyanga iba pen yap ma tiang ada shisha endatang cipang ilek pai no nanga ngala syukem nyum jing mut ngaperkat hang ta entang chula len pai yang ngai ong bye bye ngakaprip ki kman ila sujar ngai
hang tangas ngeu tu endang ala perkan dai puri blei yang apen yap man ngaklem lap modur ngaklem lap perkan hang tala marway kiba pen yap mat yang ada shisha